namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Of course, I'm Mr. Post Producer. Ngava man handle ka DJ Gift. So that kaita mahungu ya kahle, of course. So kasi comment of course at one time, as you can see, if you can scroll ka account ya DJ Gift. Lo mfana scroll mfana kuma go vedeni hlanganisa image le before nhla caption and then ngoya le na itiva liwa. Ifike wona Africa tsala ku kumbe ni endla beat once. Okay, so ngo tlangana xitlipanyana xa ngwanya kumbe xitoko hi yini? Bilu ya mina mana, bilu ya baba. Anina mashaka mina tikwen, anina nchumu mane, anina nchumu pela. So kahle video clip le ikhale trend kusukela last year. So mara mna to be honest sa ha ri ku nhlamariseni ku why ku nga za ku va na munhu na wun'we wa producer anga yi approach straight ku endliwa risimu leriwa mayikumela mhaka leyi. So kona ni va voni vanhu vo hambanahambana the producer ngopfungopfu this month or last month April ni swi ka wu fika 1 May va kha va endla ti-beat and stuff like that hi audio clip liya mara a va nga ri ku yi approacheni ngonya ku swilo swi ndliwa from the ground up. So DJ Gift la ilo kombiseni ku kumbe a nga endla beat once na so mina ni nga vula ku yes I do support him DJ Gift and leswi a ni lave ku swi vula ku a ni nga koti ku va ni swi vula because a ni mi kuma ku maybe the producer leti nga ti nga domangi ku video ku no yi endla mi nge vona n'wina na switoko na n'wina mo ti fanela na mina mi timenemene. Kahle lexi laveka i ku yi fike yi rekhodiwa ngwenya kambe i ku tlhela ku twa na beat because ni titwini ti-beat leti nga ku ndliwini kha ku tekiwa that voice ya yona swi fika swi nga balance kahle because yona la a yo yimbelela a yi nga ri ndzi ka beat. Makona mhaka leyi so vanhu lava lava ku tirha na yona fika va yi teka straight va yi yisa studio makona mhaka leyi. So since I mean like vele ni swi voni ni swi posteni DJ Gift ni nga vula ku if himpela i lava ku tirha na yona a va vheti va lunghizana mhaka ya ti-shares ku a nga heteleli a veka position yo fana na Salani the producer because swa ku onhela na vito at times phela loko swilo swi fika laha mi nga mi voni case yena Salani the producer na Papa Rolani ku somehow laha mina ni voni na ku to some extent swi nga va swi n'wi onherini swo fana leswiya vanhu va chava ku hey so DJ Gift ni nga vula ku mi swi fambisa kahle mi lunghisa na mhaka ya ti-shares loko ku ri i ta teka goza of course yo va a va recorda ku va na ti-agreement ta straight swi va kahle because we never know swi endla ku fika ku va hit hikuva vanhu va le ku hi tsakeleni ngwenya leyiwa. Of course hi ta tlhela hetelela hi n'wana ti-audio clips ta yona mi yi tivaka hi ku a hi vekeli ka yin'wana ti-videos mara is good hi leswo. Man lawyer mina. Man lawyer la. Man lawyer mina. Kiri mani munu mina nale kaya mani munu la. Bare mani munu la. Bare menenzana me. Bare menenzana la nentisi ne menenzana malagin. Anenzana me. Anenzana manana. Anenzana me na fakapo. Iti kama animuna. Bare menenzana me na kabona menenzana. Mbili amina.